Najprej je bil Seat. No, potem je bil športni Seat, ki so mu dodali še oznako Cupra. No in potem se je rodila samostojna znamka Cupra. In potem je bila še športna Cupra, torej še bolj športna Cupra, in ta Cupra je imela dodatno oznako VZ. VZ je torej oznaka Cuprinih avtomobilov, ki so hitri. No, kako zelo hitri je seveda stvar raznih primerjav in seveda tudi okoliščin, ampak dejstvo je, da imajo ti avtomobili hitrost že v svojem imenu. Oznaka VZ je namreč nekakšna okrajšava španske besede veloz. V predpoletno obdobje tako vstopamo z dvema novima Cuprama in obe nosita to oznako veloz. Pa se najprej posvetimo večji po merah in tudi večji v smislu novosti, ki jih prinaša. No, še preden pa nadaljujemo, pa en veloz opomnik. Naročite se na naš YouTube kanal, da ostanete na tekočem z vsemi novostmi in zanimivostmi. Tavascan je druga popolnoma električna Cupra in prvi električni kupejevski SUV te znamke. In čeprav gre v osnovi za avto, ki je lahko primeren tudi za družinsko rabo, Tavascan veliko stavi tudi na svoj dizajn in ne nazadnje športne vozne lastnosti. In ta stava na dizajn bo zelo močna, predvsem po zaslugi novega Cuprinega oblikovalskega jezika. Pokažem vam na primer zelo domiselno oblikovano masko s temi zanimivimi trikotnimi detajli v teh novih matričnih žarometih. No, ampak tudi celotna maska je zanimiva, saj v stilu vseh novih Cupr posnema nos morskega psa. In še en zanimiv oblikovni detajl, poglejte ta črno obarvan prednji stebriček, za katerega njegovi snovalci pravijo, da če pogledamo tako avto od strani, posnema učinek dirkaške čelade. No, na športne vozne lastnosti pa namigujejo že športni sedeži, ki so del standardne opreme. Na voljo pa bodo še bolj dirkaški sedeži. Ampak bistvo je seveda o čem skrito. Športnost v prvi vrsti omogočata športni način sistema DCC in seveda nepogrešljivi način Cupra. So the Cupra Tavascan is a car that will allow Cupra also to be a step further in terms of positioning. So the Cupra brand is positioned between the mass market and the premium brand. What we do on this car is taking the MEB platform from the Volkswagen Group, but we are applying, of course, all the DNA and all the essence of Cupra. For example, we are changing parameters in driving dynamics, for example, suspension. We are bringing the MEB platform 10 millimeters down in the rear and 15 millimeters down in the front. And we are also working with the Sport DCC that help us also improve the driving dynamic. Another thing that we do on that car, for example, is the ESC that has a sport mode, a specific sport mode developed here in the technical center of Martorell of Cupra. And with that, we improve also the dynamics of the car, even being able to switch it completely off. Tavascan bo na voljo v dveh različicah. Prva ima pogon na zadnji kolesni par in 210 kW moči. No, tista z oznako VZ pa ima še en dodaten elektromotor na prednji osi, skupno 250 kW moči in seveda tudi štirikolesni pogon. Obe različici imata baterijo s kapaciteto 77 kWh, ki po težko dosegljivem standardu VLTP omogoča celo prek 500 km električnega dosega. Ob naši prvi vožnji smo uspeli pri mešanem ciklu doseči porabo okoli 18 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Ampak kako blizu številki 500 pridemo tudi v praksi, bo seveda pokazal naš daljši test. Veliko pa obeta dejstvo, da gre v primeru Tavascana za enako zasnovo električnega pogona, kot smo ga na primer preizkusili v Volkswagenu ID.7. In ta se je na našem testu izkazal za izjemno učinkovitega ter varčnega. Pa poglejmo še v notranjost, kjer je zares veliko podrejeno estetiki. V ta namen so na primer snovalci Tavascana pripravili najtanjše oziroma najožje zračnike klimatske naprave. Zelo zanimiv element pa je tudi ta centralna hrbtenica, kot jo imenujejo, in gre za nekakšen povezovalni element med dvema deloma armature. Ampak sam menim, da je kar nekako škoda, da tukaj niso namestili več fizičnih gumbov. No, smo le v dobi popolne digitalizacije in tako je center vsega dogajanja v notranjosti ponovno ta velik 15-palčni zaslon.
Ne tako zelo ob robu predstavitve Tavascana, pa je Cupra ponudila prvo izkušnjo tudi z Bornom. No, pa saj avtomobil že nekaj časa poznamo. To je namreč ena prvih električnih športnih kombilimuzin oziroma eden prvih električnih avtomobilov z zelo dinamičnimi oziroma celo športnimi voznimi lastnostmi. In te vozne lastnosti bodo odslej še boljše oziroma bolj prepričljive. Spoznajte Borna z oznako VZ. Glavna novost Borna z oznako VZ je povečana moč elektromotorja, ki odslej znaša kar 240 kW in tako že posega v področje najbolj športnih leonov in golfov. And it's not only the power that is increased, it's also the torque. That is a lot of acceleration, and obviously it's not easy. In dry conditions, let's say it's quite easy. We have good big tires that really give us a lot of grip, and it's quite easy to transmit this power to the ground. When it's wet or snow, then we have to rely on the electronics. And with electric cars, we can tune much more the amount of power and how do we apply this power to the tires. And at the end, you realize that, okay, we have a car that is very powerful, is rear-wheel driven car, but if we want to be safe, is really very safe because we can control very well this amount of power in any hundredth of a second how much power we really want to put into the tires. Na zunaj bomo torej najbolj zmogljivega Borna prepoznali po logotipu, večjih platiščih in posebnih barvah, bolj športna pa je tudi notranjost, na čelu z novima dirkaškima sedežema Cup. Bistvene novosti pa se skrivajo pod površjem. Pri Cupri nam namreč obljubljajo izboljšane vozne lastnosti. In zanimivo, začeli niso pri pospeševanju, torej pri močnejših pospeških, ampak pri zaviranju. Vemo, da je namreč prav večja masa pogosto težava, ko govorimo o dinamiki električnih vozil. We have worked not only in improving the hardware itself. If you only change the pumps, probably not many people will feel. But when you change the pumps, when you change the software of the brakes, when you change the front pistons, when you change the rear drums, then at the end you've made 4 or 5 changes to one system. That is why I mean that it will feel different. And now the feeling of the pedal is more linear, is more firm, and we have better deceleration. Čeprav gre tudi znotraj Volkswagenovega koncerna čutiti nekaj ohlajanja ljubezni do električnega pogona, je Cupra še vedno na poti popolne elektrifikacije, ki naj bi jo realizirala že do konca tega desetletja. In eden glavnih izzivov znamke, ki veliko stavi tudi na emocije, bo seveda električne avtomobile približati pravim avtomobilskim navdušencem. Tudi tistim, ki imamo radi rohnenje in ostale značilnosti, ki jih prinaša bencinski motor. No, I also raced with electric cars and had a lot of fun. It's different technologies. Some things are better in one technology, some in the other. I think electric cars have some areas that are much better than old combustion cars. We have a system that we call MFDR that can be also tuned to help the car positioning when we are turning into a corner. So we make the car less understeer in the entry or less or more oversteer on the outside. So this is not a car made to drift. That is for sure. It's not that I don't want to confuse anyone. But it's a car that, compared to the standard version, the version I drive at home, the limit of drift, or the angle that we limit before it starts taking things under control, we have increased a little bit. So that also makes it a bit more fun. Without being a radical car, because the purpose of the Cupra Born VZ is not to be, as I said, a car to go and drive in Montmeló, but it's a car that is one clear step. It's not one absolutely big dramatic change, but when you add all these changes, this car really feels completely different. No, kako bi lahko inženirji električne avtomobile naredili še bolj atraktivne? O tem smo razpravljali tudi ob našem obisku berlinskega letališča in v tem času dirkališča Tempelhof. Tam smo si namreč ogledali preizkušnjo Formule E.